Kaj ti mogo kaj dode, ne? To pa mogo že bola, Teko pa ti tam moram dati, ne? Ja, veš, pa dole, tvoje, ne? To pa tako javno zupa, ne? Pa pizoma, da nič, ne, ampak najemnino pa bi mogel jim 50 evrov na mesec, da bi malo nora, ne, kaj? To pa že 4 mesec, da je kako šlo, ono. Ti se rekel, nič, ne? Se pa da je na Gabrnike, da so letele, Simon je tam debe vozal, Vojko pa gore kasira. Nemam pena. Gabrnika! Da še se kere pela, Simon da je pela, pa Simon je to bilo vseeno, ne? Potom so se ne spakerali vsi pošteno. No, zastopiš pa noter, Vojko pa lepo gore kasira, ne? Vermo, ne? Tako Simon tega sam ne veda. Bog še ne je Jaz sem do 100 evrov dopal, ta pa dole, da bojem na vesno, veš kaj, ovmučati, ne ga dopal. Mane, mislim, to je enkrat zdaj, tako. A ma ne mogo, ne? Jaz nekaj mi rečem, ki lahko mopo, ki ne rabi nič dati, pa ne mogo pol prevoziti za 2-3 mesece, če je zapad cajt. Možda niso krajšati, ne? Pa sem ga pital, če ješ keko to košta, ne? Kaj ti bliža pa nas samo pigo? Sem rekel, keko to košta, če ga niso skrajšati, no, ne? Je rekel, jo, to je 15 evrov pride, ne? Nekaj bilo, 15 evrov ste? Pa da ti skrajšali niso? Vsaj 3 kroke.